Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Arrantano wasawasa kanyatti jumulun hundi khaysun maka bita matawaqa maka khaysan qabdan hundi khaysan bala al qabala lami deka takaf hundi khaysan aywa qabdan fakenya matawaqa khaysan amma khiya نو مكا أحمد محمد حسن هنگا أخاكو خيتي مالي خاهاو خيتي ولنجر صندوقات أما يو دعاي قوتيف أخاو خيتي مالي أخاكو أبا خيتي مالي أبا خيتي تفتا دعاي قوتي بيتا بيتو فولا سان بيتو شكلي سان بيتو يسان بيتو خبيتو أخاو خيتي جالا أران تنمتي yoo xiqqaati bikka amma jirtu kanarraa filaaliiti ahmata dhibbata akka booda duniyaa irratti namni si yaadatu ni jira namni tokko si yaadatu hin jiru dhugaadha nama sitti haara qabu nama miitee jirtu nama zallamtee jirtu yoo ammaan qabaattu taate gizeen dhaqee dhiifama gaafadhu akka nuti har'a akhaakon keenya khasdaffaati khaafroffaatti nuti jiraachuu isaatiif duu isaatu kan beene ta'e bor nutis akkanatti raanfatamu ta'e gin badiin nuti namarra daleene zulmiin nuti namarra daleene inni raanfatattuu murisitti gaafa qiyaamaa sun dhuftee nurraa bahuu dandeessi. Tanaafuu namni ollaa miidhee jiraatu taate namni fira ofii miidhee jiraatu taate namni miskiinaaf yatiima miidhee jiraatu taate abbaa biddeenaa ta'ee ilmoo ifiin dhalle miidhu taate haadha biddeenaa taatee ilmoo ifiin dhalle abbaa biroorraa haatirraa duute miidhu taate gizeen ammarraa eegaltee amma dhibbata akka booda akka irraanfatamtu beeki ammarraa eegaltee amma 50 booda akka irraanfatamtu beeki gindiliin ati daleedee fi zulmiin ati daleedee fi hammeenyi nama yaadde gaafa qiyaamaa sun si dhufee akka khairii ati dalagatte sirraa fuudhu beeki. Tanaafuu hundi keenyaa dhiifama waliif haa goonu amma dhibbata akka amma booda jiraachuu hin dandeessu hanga jiru keessatti khairii walii haa yaadnu nama bakka jirtanitti nagaaf rahmat rabbiin isin biraa jiraatu baatii ramadaanaa baatii kabajaa baatii khairii baatii jaalalaa rabbi warra guyyaa sun ga'u rabbi nu haa godhu nuti hundi keenyaa ni hawwina achi ga'u keenyaaf ga'u keenya dhabu rabbi beeka. Tanaafuu warra barana soomana gammachuuf jaalan qeeban rabbi nu haa godhu warri nama zallamtan warri hamminya nama yaaddan warri isti nama yaaddan gizeen dhagaa dhiifama gaafadhaa hanga jirti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hanga walitti deebinu torbaan dhufutti